سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټپس څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag, Hallo, ordinaalgetallen. ordinaalgetallen. لومړیتوب ورکوونکي شمیرل. De eerste maand is januari. De eerste maand is januari. لومړی میاشت جنوري ده. De tweede maand is februari. De tweede maand is februari. دویمه میاشت فبروري ده. De derde maand is maart. De derde maand is maart. دریمه میاشت مارچ ده. De vierde maand is april. De vierde maand is april. څلورمه میاشت اپریل ده. De vijfde maand is mei. De vijfde maand is mei. پنځمه میاشت می ده. De zesde maand is juni. De zesde maand is juni. شپږمه میاشت جون ده. 6 maanden zijn een half jaar. 6 maanden zijn een half jaar. شپږ میاشتې نیم کال دی. Januari, februari, maart. Januari, februari, maart. جنوري، فبروري، مارچ. April, mei, juni. April, mei en juni. اپریل، می او جون. De zevende maand is juli. De zevende maand is juli. اومه میاشت جولای ده. De achtste maand is augustus. De achtste maand is augustus. اتمه میاشت اگست ده. De negende maand is september. De negende maand is september. نهمه میاشت سپتامبر ده. De tiende maand is oktober. De tiende maand is oktober. لسمه میاشت اکتبر ده. De 11e maand is november. De 11e maand is november. یولسمه میاشت نوامبر ده. De 12e maand is december. De 12e maand is december. دولسمه میاشت دسامبر ده. 12 maanden zijn een jaar. 12 maanden zijn een jaar. په یو کال کې 12 میاشتې دي. Juli, augustus, september. Juli, augustus, september. جولای، اگست، سپتامبر. Oktober, november en december. Oktober, november en december. اکتبر، نوامبر او دسامبر. راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. Ordinaalgetallen. Ordinaalgetallen. لومړیتوب ورکوونکي شمیرل. De eerste maand is januari. De eerste maand is januari. لومړی میاشت جنوري ده. De tweede maand is februari. De tweede maand is februari. دویمه میاشت فبروري ده. De derde maand is maart. De derde maand is maart. دریمه میاشت مارچ ده. De vierde maand is april. De vierde maand is april. څلورمه میاشت اپریل ده. De vijfde maand is mei. De vijfde maand is mei. پنځمه میاشت می ده. De zesde maand is juni. De zesde maand is juni. شپږمه میاشت جون ده. 6 maanden zijn een half jaar. 6 maanden zijn een half jaar. شپږ میاشتې نیم کال دی. Januari, februari, maart. Januari, februari, maart. جنوري، فبروري، مارچ. April, mei, juni. April, mei en juni. اپریل، می او جون. De zevende maand is juli. De zevende maand is juli. اومه میاشت جولای ده. De achtste maand is augustus. De achtste maand is augustus.
اتمه میاشت اگست. De negende maand is september. De negende maand is september. نهمه میاشت سپتامبر ده. De tiende maand is oktober. De tiende maand is oktober. لسمه میاشت اکتبر ده. De 11e maand is november. De 11e maand is november. یولسمه میاشت نوامبر ده. De 12e maand is december. De 12e maand is december. دولسمه میاشت دسامبر ده. 12 maanden zijn een jaar. 12 maanden zijn een jaar. په یو کال کې 12 میاشتې دي. Juli, augustus, september. Juli, augustus, september. جولای، اگست، سپتامبر، Oktober, november en december. Oktober, november en december. اکتوبر، نوامبر او دسامبر. دا زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag. Tot ziens.